So for be our voter rate my mu abomodia kwakọ afefe wo bi yire esan say abayoyi ekọ ne ho for consultation na ewie echire no nani so tete no na wone no ada awie a woda ne nchen na ebusu asem no enchire mu enyina ne say ye sofo e de ye machine wasem yi mu san ye mebufo sem ne say wo yire no mu mienu a wone omote ne mma a mienu ni nyina echi enso no na emom ne woye ne se nkrofo yire no ba consultation a na wa mo bibi na omani so abiri omo na mbeti omani no na chese woni nada na se so ofelewa na chese ne obeye wo anu no na prophet reverend Sunday prophet or Sunday reverend Isaac Agbenyo abayoyi chire mo ye abayo favor agbozo ene amami edin na asemi esi afi ashasi 2021 afi ashasi na chese between January February hono na asemi esi ye na asem na hye so especially eda be ka ne nko a ote ho ana se woni ni kunu no oni ni anajo a wada no na wodwenwen asem no ho adwen asem no ho ama bone yare na April 24th ni mu ena wo frɛ ni kunu tena ase no osimira asem ya hyem so ache na meka ene obrafo asem yi bi asem yi ahyem so ache ene meka come on enti eno ani say come on ena wo kache ni kunu ni say ni na bosumi edi kan wo afie mu say me call prophet Frank ho say me koje consultation na midu ho no na wo de ni oscar say me nkoto ho a wo de obo mpa ya ma me no wo ma me honey ewo say me num na menum wi a na won tu aso mo mpa ya ne ma me ti menum wi ye na ne nsada me muma so ebo mpa ya na ma me na me hu hwi bio menu so ete me no na me da prophet Frank empaso ya woda me nchen a che se me ye naked so wa ye naked kra wono so ye naked ene wo mo da mpa no so a che se wadro so no rough ohu a obo wode ahwe na se no na eho no mu nyina ye so menya road na se ho no ma ye so saa ka je se niema akoso ekoso life ewo eho no mo eno nti no eba ne sa no wanti ase obi sa sofo no ama no reasonable ibia say ni na emom no oka chen se on yo nko na ne ha ode aba no ebeye yie na asemi ahye mami su nti woka chen ni kunu se wa hwe ma obi aka chen se ne yire kra ne be ma bi gina kwan so bonkomo imagine how compatibility it is na wo ma se ne yire na ngaza bi na no aka chen se obi rape no ana ne ni na ho so ene ejai mapa ibufu ya nkasa na ni bufu ya no bo modern no call regional committee empenifuo ho elti asem no ekomo ani odi kru ya ohini na sefo ewo ho no mode asem no ekokomo omo se dia esie enie mina minie ene me yire kire me tira ho no mo a dia wo ka kire me nyina ne se eye osofo prophet Frank Agbenyo ya woda asori New Vision Healing Ministry udeti asori no New Vision Healing Ministry International Church abozege sorry din wa rough ewo mafe zogazi ewo voter region honomo baby se voter region the center of Togu district ya ewo central Togu district eho ena papai asori ewo na say en wode aye meyire a enne ena meyire timi bie na no aka asem na chem na busu aye me ya papa party me de asemi ebeto manim se monka asemi na monfa de baby eto entu baby eda na monyi baby enda ho so fimfanfi wonkoto baby esese eda na wokoye na council for ni mpenifu yi wo mo de call ni local way ya traditional way eni to mo ka che so for mo fresh so for no mo ka che ne se won to wodwan ene nsane ne ema bi emra na wo mo fa anya nyankomade na enyi musuo ni mfi ho na ho na mami kunu ka se de bi da lalai se we na mo be ye wa hade a ene na me mpene so me mpene se
enye se na me pese e kɔ no na mmom no medamase na me de beba kɔma police fo na womo edi dwumadie yi ehu dwuma na police commander journalist fo ekɔ ne ho ekobisa ne nsemsemu no nia o kire no kire se wono de wo be make sure say asem no baby eda ene wo de beto na omo be deal with software pepepe se ne etie no omo de ne na so tue ese so omo de ma no e de ama no enu nti papa yi ekɔbɔ aposifo amanie papa yi ne yere mienu yi wo mani wo mo ho omo abomode aba ai de omo kunu echi aba papa yi ho aba be pa che so wonfa ne bone emfa nche no emfa nche ni kunu omo kunu na wanye ni yie na omo sere na onyi asem no emfi aposifo nsem na wo mo ka asem no wo fie sanse ne yere asori member enti no omo yi se nim guase emfi wo mo ekunu eso na Orlando Tommy eno any favor ekunu no edin na Orlando Tommy enso kire mu se da bi da enya de ode asem ne be che omo da ode akwakoti aposifo nsem ni de se baby edru no wode company fo nsem moment mi anya bibi papa bia amfa ho ama no until se si a wode akwakosi aposifo nsem commander enso ahyebo se asotwe esese ye de masa asofo no ye de bema ne pa na ye kira saa dwuma na asofo no wodi ewo area mu ho no ma chese enso eni kura na chese waye eduro agu ha nenimu na wokọ na so wo fele wa na ode ama na wanom enu nti wonu ma na chese wa feel very weak and heavy na weni so bete wo no na chese waye onyadoa ewia chese wo ye ho hwia enyeyi na asemu ibaye ede awareja ye eba Tommy ese obeja na yire ni yiri su kuta kwala kitwa wo 7 months old baby eni wo kuta no na enam adwendwen ni ateti a wo fem won yesie a ni kunu so oka kire no ni kunu so sese se asotwe sese ye de makopane amfa ma na wo beja na yire no wo omo anya ne saade a eni na wareja ye na eba nti abo ma me ne ya re de obi okuta kwala kitwa abo ne ya re de ndi ane nyame adom ye de akwala no ma me no akọ hospital ya woje ayarehwe na yesi esese ye no autopsy se me see autopsy se ye ne test ebusan fanche me se ye ne test ni hu se ye no krese sofo no erepina ansana omo aye na so ye de ko ye ne yesi emre na ewo mu no ewa enti no omo ye ne test ne kra na enya ade a omo behu se sofo no erepi maame no nti eno kra de asem no kra maame no yare ni mu aye den ya woda hospital oje ayarehwe nti abusua wo bo mpaya no abọ mpaya maame se nyame ebedi na asem ama no wonka ne kunu tome ekuma na wondo ne yere ne saa san onfa ne ntu akola ketua nanim no wondo ne yere saa no wone ne ntena na abusua aha ena meja mu asi asofo bi aba eduobo wo mo tete nipa wo kuroimu wo manga na mu wo bompaya ma papafo na ewo mu no se nyame nda omadi enkyere ye na ye nam wo ye nante omase enhwomo no yankopon no kware mu enu nti for wadwenkyere ebra na we are subscribing to too much gh me notification bar no so follow ye IG Facebook we so abraba him your Twitter ho hia me pa media any akosua kokua answer aka apa makra mo da send message